okutuka tandika n'okumana anti bwe bukya tiwe buziba wano mu Bukyere bwe bukya ziba bwe buziba tini bwe bukya bukya naki nagandi munange okumana bukya nagandi olunaku olubaire lulindirirwanga okumala ekiseera kyaddaaki lutuuse olunaku olwaleero n'olwokubanga balonda oba okusuula akalulu ekawempe ng'abandi bwe batera okubanga bakyogera era nga abeesimbyewo 10 balambirira nga bwe batandika bwe bakaalimu era bwe bajja okubanga bayingira mu kalulu kano. Akalulu kano kali kwogeza abantu ebigambo bingi naddala abali mu kibiina ekya NUP nga balikoba nti engema ye babagemyemu mu kalulu kano teri kuba bisa bulungi naire era nga niwe bwazibira olunaku olwaido embeera yabaire mu kwekyanga esaidi ere y'Enammere nga balikoba nti ab'ekibiina ekya NRM baboneibwaku emu ku nnumba esaidi eyo nga baligezaako okuba nga bagolola obululu mu bwangu obw'ekitalo nga bali kutiikinga nga lunaku lukaali kuba nga lutuuka nga balinga abalikuba nti bali kuyibira owa NRM akalulu. Aba opposition balumbyeyo era bayingira abantu wano aye babafubuutwire misinde era nga ali kuiba bwaba so bakuula ni ku number plate edemuruka badukula ku namba era bayingirire bana aba opposition waliwo enamba imuruka eje berabire ku number plate omuvuka yada yajukula ku pap awo nako beni bayinza okubangera waliwo ekikyamu kubanga ekyakuulisaako era emuruka mwabayi mu emuruka nga 5 aye nga dondona amazima amatuufu dizira kuki diza ku number plate ekigendera kyabaire ki oli kubuuza nze okusinziira ku banupu ababere kwabere ku lubongo ya David Lewis ono ni Secretary General Leader of Opposition Senyonyi n'abandi ababere bo bakasa nti awo aberewo obwibi ate bakati awali omuuka tigabula muliro ate dukira bona abanupu bayinamu bambega baabwe mu bano kuba okutegera nti bano bali kutiikinga obululu aye nzeni Uganda yene titukali ku level yakanti akalulu okaiba mu ngiri eyo obongo bantu bakusinga akalulu oba olina kwetereza nakutereza biri kuyimisa akalulu tulire sente da Museveni Kamara mu kalulu kano nakukoba nti esaali n'okuwera ina edokuncho nga akalulu akutumaze okawangula kubanga twakakasa president nti kana akalulu yakola ki akalulu nakobi akalulu bawene nga nibo simba o president Museveni bakamukuba kano kitwawangule kusaawa ina tikijja kusoboka tikijja kusoboka nalukola ajangula akalulu anti bwe bukya tiwe buziba bwe bukya tiwe buziba emunange era we bukyereire nga Mufti Mubajje ensonga edokuba nti yabaire akuteekateeka okulayizibwa kooti yademereza oluvannyuma lw'okuba nga eri Abaisiraamu abalumukire mu kooti bakati banange ntenda kuba amaana yankoko omuntu emyaka giweereyo ate kwegala tuli kuteekateeka kola kikulayizibwa kooti yatyaime yasooka yabeemereza kati bana mulinde kukola kyona kye muli kukola jamete injunction paka ngenda ku omwezi dabaire 19 kyende nti bakyongeireyo paka kooti lwenakwa era bakwati singa wanaabaawo okwerayiza kuona kujja kubanga kusazibwamu kuba kujja kubanga kumana mateeka kiragiro kya kooti aye nakubuuza ekibuuzo ekintu kino okutolako okukiryamu bw'okulembera ekibinda ekiri mu bulambulukufu kufundi kya Busiraamu emyaka agaswika 2 okutolako okweyendeza oba okayenda ki obukulembeze omusanda mulala omugenzi yali ku president wa Uganda yatyama yakwati entebe ewooma osaasira mu Busiraamu bakati osaasira nga ino omuntu abayina ebintu nga 3 ekisooka abayire n'ebitiibwa byamuvaako ndekuwuliriza nze abayire n'esente damuwaako nga mugayiga esente damuwaako ekyokusatu nkirabire naabere n'omukazi oba abeere omufumbo omu ku mwine mwine yafa oba yamuvaako either omusaadha oba mukazi so nakulani ey'oluzungu ekeeyo mukaire waifoono okubanga entebe n'akagitembeeta ekyokubiri ali kuyamba bannayuganda abandi bakamwenda bakamwikiririzaamu akomedi nenda okola study
ng'omusaadde omukulu researcher oli mu media ensi edde ndizibena bamufuti amateeka gaibwe gona kuba tigali universal gakoba gati nti era time bwetuuka Kenya ani bagana ku myaka 65 ng'egyaliga ibo mwagipushinga gyafuuka ensanvu nze muzira ku mutawaana whatsoever kye ndikulingirira ni kire oide olugero lukwali yagala mulirwanawo nga bwe yagala weka ebyo byona nkomedi oide wenu toire ono alikwenda mulirwanawe olebyo kiboneka ye alikwenda akopanga ebya President 7 kino mulirwanawe kwenda mulirwanawe ekyo nsobola kwa then another thing okusinzira ku kusika omugwo okubaire mu bukulembeze bw'abasiraamu bw'obanga ate tube tuli kuzimba embeera nti tusobola okuyisania twena kayaba eteiramu nze kino kiri kundaga nti kajja kuiramu okunigala amabwa agabiro tigaziki anti webucha tiwe buziba Minister wa Central Government Mwai Mayanja yalagire bakole kyebeta to deregister Buganda Land Board akade kitongole kyonka ekivunanyizibwa ku itaka kya Uganda Land Commission Buganda Land Board yeve ku by'itaka ebivuire ku irala ino bona ebawulira ebyo basize wakati minister ono balijja kumwagabira ono ni minister w'eby'itaka Mayanja Samwiri mulanga akati ni eka zidire biko bati kabaka chwa ayali kabaka wa Buganda awo eka 10 yabiga aba scout ati edo tida kabaka wa Buganda ati era alikere n'okudisalimbira kusoboti abakulu b'emengawo basize wakati katukusoke tukuwagabire muno mulimu gobeta bwanika Simeoni Kabogoza n'abakulu abandi emenga akati be Mayanja ali kuswisa ati Mayanja omulimo gwali singokola kuvumirira mengo na bwakabaka abakulu abo naye bwaku nga mbutuufu bali kulaga nti Mayanja ali kubabisa bulungi be oyo ni Mayanja omutuufu bona kobera didukira waliwo ni we baali bakungaanire omu ku bataka Mayanja nga akugera ebintu ebikakani ekitibwa kyani kyakabaka omu kubasa there astuka akati bebe tisobola kutya mu lukiiko nga mulimu omuganda ali kuvuma kabaka ye kyanga n'abantu abandi bastuka Mayanja yasigala awo yenka tidi kisigula Mayanja kwa munange bakwandi east to west is the best tidi kimusigula kwa ngembere yebe etyo nze nchipi gali muzanisa omuzano era gumala omuzano yagutusa wagutusa nkuya kasi ogwo omuzano ogwiri kusawe semba gumala gwakukuba eriyo time etuuka waba mukaguli wenka tiriko bakayikomero bakaki aya akaguli mu bulamu bwo ebintu byatandika okwirira omusada gobeta green yawandika debeta the 48 laws of power amateka agafuga obuyinza ana no munana agafuga obuyinza yayogera ku iteeka number 19 yakati know who you're dealing with tegero omuntu goli kolagana naye lino mateka ono Mayanja mateka ago eruti yalisoma obona nigundi esada natandise okuwanika omukono Kayihura mao kubira ebyendagaano ye ni Museveni atandise okuwanika omukono ati bana nikyenkoba bana nzate mukaire wange nakayima yango bati obo oli kulya toyogera era nga noyogerera ku kiwula kukuba enkuku so mao ali kulya ate maga atagaza nakwogera ku kintu kyonna ayinza okuba ayiguyite mao ezira kyatukoba aikirize oidigali ojebeta political marriage ni marriage of convenience bwingira mu bufumbo obo wengiramu n'aba tibwali bwalukako niye mwene ewekwanire NRM yakukuba embaga mujebeta political marriage so atereze bwagawuni ni gawuni obufumbo bwo efuna bwa counselors ba marriage counselors bakuguiding engejo tegera mu omusada atandise butayira ekyo ige goma mawo tayira mawo anti webucha tiwe buziba NBS business chikuba abantu mu matu bakuli weno bawulize